Hi, Acha Tatsuya here. And I'm ABCD. And Dufal Sazali here, guys. Welcome to OGT Podcast. Di Okay. sudut kota kita berkumpul, voices united penuh semangat. From BMT to OGT kita bawa harapan. Only good thoughts jadi panduan. Bersama kita bangkit tiada rasa gentar. With one voice we'll go far. Every challenge kita hadapi. Good thoughts guide us, that's the key. Hanya fikiran baik kita bawa bersama. From BMT to OGT, we'll light the way. Podcast kita suara penuh rasa, bringing hope in every word we say. Selamat datang lagi ke OGT Podcast bersama dua jejaka pada hari ini kerana Acap he's running some errands lah. Okay, Siddiq, macam mana kau punya Hari Raya going, man? So far so good lah raya aku. First day aku pergi dua rumah. Side aku, side wife. Second day aku tengok kubur bapak aku lah. Kubur anak aku lah. Okay. Tapi panas lah, dia komplain lah. Aku tengah baca Yasin kan kat kubur kan. Aku lah tengah baca. Aku baca kuat-kuat nak kasi dia macam get the feel, get the understanding lah kan. Dah sikit-sikit, Ambil all done. Aku Pasal tak boleh panas. fokus lah. Pasal panas. Muka dia dah merah. Kau tak bawa payung ke? Tak bawa payung. Aku drive pergi sana kan. Tapi wife aku dengan adik dia kecil baru 5 bulan kan. Terus diorang stay in the car. So aku just pergi dengan Adam diorang je. Okay. Aku tengah baca, Ambil all done. Betul lah budak ni. Tak apa, nanti dah besar pun dah masuk NS, bawa matahari juga. Dah tahu Betul tak? Dah tahu nasib dia. Untuk aku first day raya pergi 4 rumah, Alhamdulillah. Mana yang important je untuk aku. Pasal this year rabak lah. Very tight with schedule lah. So aku dapat pergi side mak aku, dan wife aku juga lah. Kirakan dia punya mak bapak, dan after that rumah makcik dia juga. So yeah, itulah sinopsis pada raya pertama dan kedua lah. Kedua ke tak jalan? Kedua aku tak jalan. Aku terus kerja balik. Tapi seriously kan, masa aku dah bangun for the second day tu, pasal the first day kan, aku dah pergi the first house, aku makan nasi tomato. Pasal kirakan mak mertua aku makan nasi tomato dengan lamb shank. Food coma Then after that second house makan tulang makcik aku. Setulang. Saya kan buat Tulang apa merah. ini? Cakap sana aku belum makan satu hari. Asal Serius lah? aku belum makan. Kau puasa lagi ke apa? Puasa sunat. Betul. Cakap pasal tu, aku first day raya aku ajak Adam pergi solat raya. Macam mana experience dia? orang. First time Aku pun mistake. Aku tengok lah mana masjid paling dekat kat rumah aku. So aku pergi balik, okay lah tak payah. Pasal aku selalu naik motor kan. Dengan Adam naik motor tak boleh apa. So okay, kita cari masjid yang boleh jalan kaki lah. So adalah satu masjid ni boleh jalan kaki. Tapi masjid tu kira masjid Bangla. Semua Bangla. So dia mengaku lah, dia punya ceramah pun in their language lah. In their language. So tapi ada dua kan? Ada dua session kan? Satu English, satu Bangladesh kan? Tak ada? Aku pergi that session je. Aku pun tak check. Okay. So bila aku pergi that session Bangladesh, so Adam cute lah kan. So banyak orang macam kerumun dia, pasal dia seorang budak kecil lah, tak ada budak kecil lain. Lepas tu dia annoyed. Dia suka buat macam ni. Dia tak suka dia piu dia gitu. Mana tak suka dia piu lah. So dia piu Adam. Tu ambil gambar dengan dia semua lah. Lepas tu bila tengah solat tu, orang macam sebelum nak start solat tu, orang macam dah start kacau dia. Aku tahu dia mesti macam annoyed me. So dia cakap, Abang tu ada orang go home. Aku cakap, belum start pun berceramah sekejap. So aku ajak satu orang ni tukar tempat aku lah. Ni semua yang menggaya. Aku cakap, tu kau boleh kasi aku pergi corner. Pasal so aku, Adam sebelah kanan aku, kanan dia cupboard lah. Dah tak ada orang lagi lah. So aku tahu dia dekat ujung lah. So dah start solat kan. Start solat, dia takut. So dia ambil tangan aku. So aku solat, aku gini lah pegang tangan dia. Aku pegang tangan dia. Lepas tu aku tahu dia dah okay, aku let go. Aku tengah solat, dia pun semua sujud. Dia tak tahu apa nak buat. Dia sujud sembarang. Okay lah. So pada aku okay lah. Quite good experience lah. Habis dia balik, dia bangga-bangga. Dia bilang mak dia, Adang go solat. Adang go solat no. Umur berapa sekarang?
Dia 2 tahun 5 bulan. Oh, okey lah. 2 tahun 5 bulan kira kan masuk. Kau jenak-jenakkan dia pergi masjid ni semua bagus. Pasal lah. Australia aku selalu bawa. It's just Singapore lah. Dan tak tahu lah, punya vibe macam lain sikit. Ni aku try tengok macam mana. Tapi now dia dah faham sikit, easier lah. Back then dia tak faham. But sana welcoming lah. Sini okay lah so far. Masjid ni aku pergi okay. Okey lah. Kita try tengok masjid More yang to come. More to come. aku just like the feeling where kau sebulan dah puasa. Lepas tu Raya itu first day je Raya kan. first day tu macam feel dia pada aku macam it's exciting first day. Pasal is the transition kau rasa tau. It's the second day tu pada aku macam dah normal balik So macam the first thing kau bakal nyamuk kan. Dia macam feeling dia macam gitu lah. Jadi itulah sinopsis Raya kita. Okay. So cakap pasal ni Raya-raya Syawal-Syawal ni kan. Kita sebelum ni cover email Ramadan. Yes. So Ramadan. kali ni email ada orang ucapkan kita Syawal lah kira- Syawal. Kira kan ada orang kirimkan email pada kita time Syawal tu. Yes, baik. Itu dia. Yalah. Okay. Jadi yalah similar to end similar kot. Kita belum baca sangat. So aku baca okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, email there goes like this. Okay, Assalamualaikum OGT. I recently listened to your previous episode regarding curang during Ramadan and found it resonated with my own experiences similar to ends. Okay, I would like to share my story in hopes that it serves as a lesson to others in our community. Melayu lah It has come to my realization that cheating is a norm in our community, especially among our generation that is exposed to social media. A wife's intuition is never wrong. 6 months ago, my husband and I found ourselves in a rocky situation. He made the decision to divorce using the excuse that I am the reason his life has been in decline since the start of our marriage. I then start believing in the things that he said and plant to my brain. Okay lah. So lucky dia blame dia lah Yep. To my shock, one day I received a picture of my husband partying with another woman at the club. I had no idea who the girl was, as her face was blurred. Even more disappointing was the fact that a friend of mine was there with them and helped cover it up for him. That very night, I lost... Sorry. That very night, I lost my composure, overwhelmed with tears and experiencing a mental breakdown. I performed Salat Istikharah, seeking guidance from Allah on what was happening behind my back. Within 24 hours, more evidence, including videos and pictures, surfaced. To make the long story short, I remember confronting that woman in person. She was also someone else's wife. I told her off, saying that as a woman, she had no self-respect for talking to another woman's husband while being married herself. Isteri orang lah. Yep. Imagine thinking that you're the main problem in the marriage, accepting all the blame only to discover that he was the one who was cheating. However, we still decided to go ahead with the divorce. Okay. Sometimes when your partner no longer finds happiness in the marriage, you have to be the bigger person and allow them to go and seek the happiness they deserve. Tipulah kalau tak sayang, tak rindu. Tapi biar itu hanya dari jauh dan atas doa sahaja. I'm happy as long as you are happy, no matter where you are or who you are with. Kesalahan suami yang mana tak pernah seorang isteri maafkan. Penat cari rezeki yang mana seorang isteri tak pernah faham. Sibuk seorang suami yang mana seorang isteri tak tertunggu di rumah. Your partner is your reflection. If you fail to guide, you fail to lead. Sometimes the door to blessings is closed due to our own mistakes. I hope this will be the lesson to everyone out there. It is importance of self-awareness, trust in one's instinct, and the significance of standing up for oneself in relationships. It illustrates how easily one can be misled into believing they are at fault for a partner's unhappiness, while in reality external factors such as infidelity may be the true cause. It is necessity to seeking guidance and clarity through faith during difficult times. Sometimes letting go is the healthiest choice for both parties, and that true happiness lies in allowing others to pursue their own well-being, regardless of personal feelings. As for that, I doakan korang semua bahagia and sihat selalu.
Selamat menyambut Lebaran and have a blessed celebration with your loved ones. Too many more awesome topics in your podcast and success selalu. Best regards, Su. Alright, thank you so much. Su nama bedek lah. Nama betul lain lah. Jadi kita tak sebut nama sebenar pengirim ni, kita namakan sebagai Suzana. Suzana. Suhaimi. Tiba. Suryati. Surya. Jadi kesimpulannya dalam cerita yang pengirim ni, actually aku quite ni honest lah aku a bit quite confused. Pasal sekarang ni kau cakap a wise intuition is never wrong. 6 months ago, your husband and you found yourself in a rocky situation. Jadi he made the decision to divorce. Kita role play lah Jadi kau sebagai Su, aku sebagai husband dia Kira kan aku cakap, kau punya pasal kan, aku punya life sekarang in decline tau. Kenapa I pula? Pasal entah macam selalu dengan you je kan, ada je perkara-perkara yang I rasa macam I tak boleh sukses lah. I rasa macam kita sepatutnya split lah, go our own direction lah. So maybe macam What gitu. say you? Maybe gitu. Okay, kita bincang lagi. Maybe lah. Maybe. So it's not macam dah belum lafaz lah. Aku rasa lah. Then kat bawah, after that incident blah blah blah, baru lafaz dia dijatuhkan kot. Okay, so tadi daripada kita punya scene tadi tu, so sekarang ni aku pula pergi havoc, aku pergi minum, aku pergi party ni semua, habis ambil gambar. I nampak ini siapa? Kuat je suara aku. So kita side track a bit Pasal kita nak try to understand juga. Tak tahu Okay, from what aku understand, dia cakap dia solat istihara, minta guidance. Kira dia dapat petunjuk lah. Yalah. Pasal within 24 hours dia dapat more evidence. But aku tak tahu if the evidence is during, like, korang dah decide apa? Ke belum ke? Tu aku tak a bit tak sure. Maybe at first tu dorang just kira kan aku cakap dengan kau kan, macam aku rasa we go separate ways lah. And then from there on, it's just an excuse. Sekarang ni aku boleh keluar sesuka hati aku. Tak. Maksud aku, kan within 24 hours dia dapat more evidence kan? Nah. So the evidence is before korang decide ke? After korang decide ke? What evidence? Kau get it tak? So belum lah. So kira kan sekarang ni dia cakap dia dapat more evidence within 24 hours. But evidence ni is korang dah discuss nak berpisah ke evidence ni sebelum korang discuss pun dah ada. Kau get it tak? If it's before korang decide to go separate ways, or before korang punya discussion then I feel it's wrong lah. But if it's after your discussion then it's dah decide apa? Yalah. Kan? So that's what we understood also, is that, is it pasal sekarang ni dalam cerita kau Su, is that this thing is happening after yang korang discuss, after your ex-husband made the decision to divorce. And then after that this whole thing happened. Betul? Are we kan? are we in the same page? If that is the timeline, aku not say aku find nothing wrong lah. Maybe give it some buffer ke apa lah. But it's not infidelity in a sense apa kan? If it's infidelity, perempuan tu lah pasal dia isteri orang. Yeah. Okay, pasal sekarang ni diorang belum lagi, mungkin belum jatuhkan talak. So in that scenario, they are still husband and wife apa. Tapi tak tahu pasal kita as easy as aku rasa aku nak ceraikan kau, talak dah jatuh apa? Okay, tapi belum lagi, talak dah jatuh. Ikut hukum Islam, talak dah jatuh. Kau main-main pun talak jatuh. betul juga. So talak berapa tu kita tak tahu lah. So maybe diorang decide to go ahead with it. Is pasal maybe first is just talak satu, talak tiga terus lah. Aku tak tahu lah. That's what aku think. So aku macam a bit, apa maksud dia first one, korang decide to cerai, and then second one go ahead with it. Kalau dah cerai apa kan? Itu yang aku a bit confused. Maybe yang ini kita fahamkan is that once kau dah cakap, if the husband already cakap nak divorce kan, kira kan dah jatuh talak lah. Tapi mungkin belum lagi pergi court when Su ni fikir is that that's the finalized one. Kau get it tak? Maybe lah. Maybe that's the understanding from Zu. The finalized one is 1 year over, 1 year plus tau. Lama tau proses dia.
So tak tahu kalau nak cakap hukum Islam lah kan. Kalau dia happen sebelum korang decide to cerai, then okay lah, it's wrong lah. Yalah. Then aku say like keluar macam aku cakap with Anne punya situation lah. Kalau kau rasa dah tak sayang, keluar cara baik lah. But if it's after korang decide to cerai, then aku tak rasa it's wrong sangat lah. It's wrong for the girl lah. Pasal the girl is someone's wife. Yeah. What's your take? Untuk aku honestly aku rasa is that sekarang dalam pandangan husband dia, mungkin dia dah cakap dia dah nak go separate ways apa. So sekarang aku punya hal, kau punya hal lah. Mungkin. Ya. Then from there, sekarang aku live my own life, kau jangan masuk campur lagi lah. And then untuk aku sebagai lelaki, kira the moment aku dah buat macam gitu je, I am a free guy. So I can do whatever I like. And when the only part yang aku rasa sekarang ni, we still decide to go ahead with the divorce. So sekarang is still going back to probably the official talak dekat mahkamah. Mungkin dalam pandangan. Yeah. That will make sense if kau put it that way, maybe. Yeah. So itu pandangan aku lah. Do you have the same mentality as me? Aku rasa maybe it could be that, ataupun diorang dah decide to go separate ways, but belum lafaz ke? At first diorang dah discuss diorang nak go separate ways. And then isteri ni pergi solat istihara ni semua, and suddenly all these videos come into place, right? And dapat tahu pasal lelaki aku keluar dengan perempuan lain And then maybe that period of discussion dalam pandangan Su lah is that diorang belum lagi cerai. You are still my husband. So as time goes by, dia dapat tahu cerita ni semua, and then dia confront dengan perempuan ni, and that's where probably Su also agreed, I think we should go separate ways lah. So dalam pandangan aku, pasal aku agree dengan kau yang kalau lelaki tu dah lafazkan cerai, kira kan dah jatuh talak. Tapi maybe yang ni diorang discuss initially. Yang itu apa pandangan akulah. Fahamkan daripada email ni, daripada Su. Jadi dalam pandangan dia, pandangan aku is that in that phase probably dia kira kan lelaki, kira ex-husband Su ni, dia curang lah pada Su. Tapi itulah, macam pasal dia punya timeline kan, we are figuring out. That's why Siddiq ada dia punya side of story, aku ada aku punya side of understanding. Both of us have different views on this. Tapi the only thing yang aku rasa which is kirakan very strong is that tu left us with this quote. Dia cakap, your partner is your reflection. If you fail to guide, you fail to lead. Aku quite agree lah with this point. Yang ni aku totally agree. Because why? Pasal kita, tanggungjawab lelaki ialah untuk lead kita punya keluarga, kita punya household. And also sometimes the door to blessings is closed due to our own mistakes. Okay, fair enough. Because masing-masing khilaf apa? Betul. So, tapi nak cakap gini she's insinuating lah yang pasal kau cakap aku decline kan marriage ni or something. So the door to blessings is closed. Pasal kita buat own mistakes lah. But if cakap dalam segi agama isteri yang tak restu apa suami buat pun salah juga. Tapi at this point aku cannot say much because aku don't really understand the whole dynamics. Sorry Su kalau kita tak dapat rungkaikan dengan sepenuhnya, sebab kita trying to understand as much as we can. Cuma sekarang ni dengar daripada pihak kau, kita nak juga, I mean we don't understand totally because we don't know how is it like behind closed doors lah. How are you with your ex-husband ni semua? Partly is the part where you all have discuss or something about divorce,
And then the thing happened, and then you all decided to divorce. So itu aku a bit confused. Yeah. So maybe tak tahu maybe kau can elaborate in the email the next time ke apa ke? Tak tahu Yeah. Wah, aku ada quote pasal ni. You fail to lead. If you fail to guide, you fail to lead kan. Aku ada quotes about that tau. Ada satu orang ajar aku ni. If kau a good leader, kau can lead anyone. Kau tak boleh cakap dia ni tak bagus lah. Dia ni is not a good so kau macam follower lah. If you are really that good of a leader, whoever your follower is kau tetap boleh lead. Pasal you are good enough. So instead of blaming your follower, why not blame your leadership? Macam gitu lah. Tapi depends juga. Ni pasal kan, kalau comes alpha dengan alpha kan, itu yang problem sikit. Kira kan siapa nak lead sekarang. Diorang ada scuffle around that. So yeah, but this is context of marriage apa? Oh yalah. Correct. So yalah. Tapi partly also if kau cakap pasal tu means you are not a good enough leader that someone else doesn't see you as the leader lah. Macam itu kau get it kan? Tak apalah, senang katakan, with great responsibility comes with great powers comes great responsibility lah. Spiderman ni kot With great power comes great responsibility. Alamak. Yeah. So itulah. Tapi I feel daripada email Sisu ni, because first thing first, dalam bulan Syawal kan, hari raya, yang ini benda berlaku. Tak lah. Tak Tak, dia just wish kita Syawal je. Oh. Sempena Syawal je. 6 months ago 6 months ago. Apa yang benda yang Syawal 6 months ago. Okay. National Day 6 months ago National Day. Tak ada link. Okay lah, aku cannot emphasize this enough lah. Aku feel macam if kau rasa dah tak sayang kan, keluar cara baik lah. Keluar cara yang elok lah. Macam tak tahu kalau betul you want find someone else, macam mana cara pun kau dah try, dia tak boleh work juga. Keluar dengan cara baik. Maybe give it a bit of buffer apa. Seperasaan this is involving perasaan tu. Maybe in kita lelaki, in kita mind benda dah habis lah. But mungkin in perempuan punya perspektif, tapi aku masih sayang. Kau get it tak? So yalah, because it's one-sided je. Yang probably it's one-sided. Probably the other party already felt the fate in that marriage lah. The love starts to fade lah. Tapi untuk aku this is can apply to life lah. Macam kau kenal orang tu, kau kenal dengan cara baik. So in life also, masa kau masuk tempat kerja baru ke, kau masuk cara baik, kau datang smart-smart, kau pergi interview ni semua kan. Kalau kau nak keluar, kau jangan nak empas, rambak semua. Then after that laptop terbalik ni semua. Pasal aku dah ada satu cerita. Tiba So satu cerita ni apa aku dengar daripada ex workplace aku. Orang tu keluar cara jahanam lah. Dia jahanamkan dia punya table ni semua, dia punya laptop dia campak kerusi ni semua. Aku rasa tak baik lah. Because if you leave that workplace ke mana-mana dalam situation apa-apa pun, you are going to repeat again for the next phase. Whatever that you are being, whether it's opportunity ataupun any challenges that you are facing, engkau akan no final solutions pasal engkau at the end of the day, engkau tahu kau campak as in kau just vent your anger, bukan keluar cara baik. Itu aku betek lah. Ini pasal ni, kita balik Okay, patah balik. Tu pasal aku nampak satu video ni. Kira bapak dia hand the daughter for marriage lah. Bapak dia cakap, aku bagi anak aku pada kau dengan cara baik. Kau pulangkanlah anak aku dengan macam mana aku bagi kau anak aku. Something like that lah. Oh, faham. Itu pada aku touching gila lah. Betul lah. So cinta ni pelik tapi benar Ya, betul. Ya, betul. Betul. Cinta ni pelik tapi benar. Okay lah. Jadi maaflah Su, kita
harap kita dapat rungkaikan sepenuhnya dengan apa yang kau I don't expect you to really expect us to expect your story. Apa aku berbual ni? Aduh. Tak, tapi aku faham lah. Like, it's sad lah. Kau try to build something lah. Marriage in a sense apa. And then it just crumble lah. Tapi kadang kita hanya merancang. Dia yang menentukan. Yang tak tahulah. Lagi baik macam inilah pada aku. Kalau betul ini yang terbaik kan, pada korang macam kau cakap apa, sayang lebih jauh, doakan hanya dalam doa. Maybe that's the best for you lah. Yalah. At this point lah. Kalau kita tak boleh cakap, kita tak boleh tegur, then doakan aja. That's the best that you can do. Yeah, thank you so much for being a avid listener or avid audience to our podcast. We really appreciate that. And for you to share with us this story, probably you haven't let it out to anyone else, only to us. Yeah, We correct. should be honored lah. Aku agree lah. Maybe yalah. If we are the outlet untuk korang ni nak story masalah korang kan, even if kita tak air the episode ke, kita tak record whatever korang email kan, if korang rasa lega in that sense, then okay lah. Okay, we will still read it, cuma we might not air it je. Yeah. So yeah lah, we also want to hear your stories about other things in life. Yes, correct. Macam ada ini dengar desas-desus pasal apa tu dalam keluarga gaduh, adik-beradik gaduh, yes. Ataupun pasal kat kerja kau orang ni kirakan berbual tai pasal kau belakang kau, and then after that engkau pula cabut wire. Pasal aku pernah dengar cerita tu semua. So aku nak dengarkan juga. Pasal itu aku dengar macam vague lah. Kalau aku nak story pun macam If korang ada interesting story lah if korang ada interesting significant life story yang korang nak share, yang korang rasa boleh buat interesting episode lah sila lah share lah. So at the end of the day, kita pun ada ideas juga. Tapi cuma kalau dengan korang punya email, korang punya story ni semua, kalau kita dapat sampaikan, orang lain pun dapat relate juga, insyaAllah kan? Mungkin ada pendengar-pendengar yang lain yang lalui benda yang sama. Betul. Yeah, so but tadi macam kau cakap dah, thanks for the support lah. We appreciate the support lah. We appreciate it, yes. Yeah, so itu dalam pandangan kami berdua. Right after this, we will reach out to you, and hopefully lah, everything is well on your end. The grass is greener on the other side. Go towards that green side. Betul. Kadang-kadang apa tukut Apa tukut lah. Kadang-kadang dia tu bukan jodoh kita, tu jodoh orang kita tertry. Tapi yalah, curang sih curang. Datangnya orang ketiga tu tetap datangnya orang ketiga, tapi it's out of control. They just focus on ourselves. Okay. Jadi kau ada anything to add on, Siddiq? Janganlah curang. Kalau dah tak sayang tu, keluarlah cara baik, buatlah cara yang betul. Sebab ini soal hati dan perasaan lah. Kan? Kita kadang fikir pasal perasaan kita je, sedap kita. Tapi orang pun ada perasaan juga. Mungkin kita can leave a scar or trauma in someone's life kan. Orang cannot trust another person in the future. Betul. Sebab mungkin orang in the future tu jodoh yang betul, tak tertry mana tahulah. Itu saja aku nak cakap. Mungkin macam Madonna. Madonna kan dia dah 50 tahun lebih, habis dia punya jodoh dia belum beranak. Jodoh dia belum beranak lagi. Mungkin. Tak tahu lah, orang selalu relate kat situ. Aku tengok aku punya Facebook feed kan, ada je orang nak post pun macam itu. Jodoh belum sampai lagi, jodoh belum beranak. Ni saya macam bukan nak name sahabat, macam Alif Aziz dengan Bella kan. Sekarang Bella dengan YB aku tu macam happy je kan. You will never know lah. Yalah. This is your adventure in life, I would say. Dia lagi tahu lah
Dia lagi tahu. But although you pray to him, we all pray to him, but at the end of the day, you lead your own life however you like it. Mana yang jalan terbaik engkau, go that path. It will come into place at the right time lah. Yes. For now, just focus on yourself. Okay? Kita tutup tirai pada episod ni. Okay? Kalau gitu, Jangan pendam. jangan kecam. Only good thoughts. Ciao. Bau.